Ahena mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm tata kara like conflict leyi nga kona between Papa Rhulani and Philani. Yeah, so ka siku ra of course ra the 28th April fike wona Philani afika tsala this post la. Every time when we have to go to a gig, his head changes the direction. Nkarhi hinkwawo loko hi fike ya ka gigi kahle Papa Rhulani byongo bya bya cinca like a ni swi twisisi ku endleka yini. Vanghana va ri busy no chela moya and swi endla ku ntirho wa mina wu tika swinene. As you can see there. So before hi vula swo tala hi nghene ka comment section because ni tlhela ni vona fika tsala na swin'wana la. Where is his comment? Hi le comment ya yena. Ni tlhela fika tsala ku Chavisi MC u swi twile hi ta wena tindleve. I tlhela i swi vona it's not easy bro. Ni kombisa ku a swi easy at all ku manager Papa Rhulani. So ku endleka yini kahle. So ka siku ra namuntlha of course yi na event tani swi mi swi vona kwala on the 28th April. Very Amondlane eating house Kashimausa village, as you can see there. So it's very clear it's connected to this event. Then from there we are enter a live video. Yeah? Unfortunately it does not really have that much information, to be honest. Maybe we might have an idea. Understand him until me to that first session until Lamale. So it's as if maybe ayo alaguya leka event le ma ito muzimakali until Lamale in the way you as boy yak performing ndlela yin'we ku yisa itra yona mayona yana mhaka yako. So apparently ku Philani ithla faka komisa ku sukile ya le Monte Carlo le hey Papa Rhulani xikwate ngopfu after performance. So a swi la ku bana girlfriend yanga make sure ku wa lamla nyimpi. Akuna the information other than that ya critical guys. Ni yingisere in this video. So as you made this begs question to me ku kahle manager plan kahle yo xavela yini ngopfu ka Papa Rhulani because kom no hey so yo kushaniseke ku side ra mina. So mi nga nyika opinion ya n'wina la ka comment section ku kahle manager plan ya kahle yi fostela ngopfu yini kahle because ya swona a ngo nta swona munhu ko phela Papa Rhulani sweswi ya ala ku ya studio leswi mfike mi swi tiva guys. Papa Rhulani o ala straight ku ya studio anda tingoma swila swi ri arrange mi swi vonini like a stylist like Philani worked very hard. Mina n'wi respecta swinene Philani na n'wi respect ku hava munhu wo pfumala swihoxo na loko se ya ka ti-live a fika leswi swi vulaka I understand his frustrations. Papa Rhulani is a pain to work with. So a ni twisi ku a fostela ngopfu yena mi nga vula ka comment section but yena loko xanisiweni and yena always wa zama Philani, to be honest. Papa Rhulani ayi mani twisisa Papa Rhulani, to be honest, his behavior loko ri amukeza subscribe anti kombela mi klika subscribe.